O mao ni ang tulay na mo dire. O kana sa Obos, Pulangi River. Mao ni ang among tulay nga among ikapasigarbo kay diri man ni og nabitaw mga activity dari sa among syudad. Dari mag-walking o diri mag-jogging. Ana unya. Karon tinaw ang sapa. Humadyan Diri humayan na pod ni. Humadyan lagi. Humayan na sila diha. Luag ning humayan dari. Langit nung itubitan na rin. Humadyan. Pero distansya po ni dito sa among gipuy-an. Nga dito just among gipuy-an sa Prof 20. Dari ning pinatilan distansya. O ani nga anhimi kinahanglan magdungan kayo magsa-usa kas magasolina og magmotor pod ning uban naa lagi dakop ron kay pangitaan pag kumplitong papilis o nang magdungan ning tanan arong mausa ra pod kay mao lagi na og mag lahi-lahi kas og gasolina kuilahan ni sa pinatilan mga elementary school nila. Hapit na dyan may moabot. Hapit na may moabot sa among area nga gamay. Han diri ana naa katubhan. Sus ining katubhan abi dyan na sa unang pag-ani na sa bukidnon og kanang kugon. Tubo man di ay. Mao ni katubhan. Ting duaga pud ari katubhan oy. Dari sa silingan dari sa ang area ag ilang kuan mga tanom katubhan na apoy maisan ug basakan ana ni abot na jud mi diri sa among area nga gamay mao ni dalan paingon sa among area nga gamay ana guys iabot na jud mi sa diri sa among area nga gamay mao ni ang ako ang balay diri. Ni abot na gyud mi dire.
guys, nahuman na mi uguna. Karon mangisnak ni sa among dang baon. Ang among baon kani kay biskwit, nya suman. Kaning suman balang mo ini, hinimo ni si Carling. Kanang namaligya man sila suman. Nagpalit pod mi kay among gibawon dari. Basin dai pod ganahan mo kuan, palit kog suman. Bitaw joke. Wala mi bitaw ning sumana. Nya napay among juice. Kan pinubri ra gud ning among bawon kay manguli man mi paniudto kay wa mi nakadag. Wa mi bawon nga kanang paniudto. Agi sa among kuan gipanggunahan. Nya naa pud may bag-ong plat. Ang among gitanom diri sa among bag-ong plat kay dugangan nagamong batong kay usa ra man ning linya sa among batong. Nya kani mo ni usa ka plat batong na pud ni. Nya ang kanini nga tapad sa gulan ni namo og okra kay naaman mi sid kanang naami kuan ba kanang guwang bitaw nga liso sa okra. Nya kadto bitaw tapaw ito bang brown ag color ja mautoy o brown batoy color mura man tuog violet paglibog ko basta kay tapul siya nya mao ni kani nga plat mao ni sa okra ni among gidugang unya kanang usa naa pud dihay pitsay wala siya among kuan mga guys nya init naman kanang uli na mi kay wa lagi mi nakadagbawon kanang uli na mi dito sa among purok kay init naman nya murag pangkapoy na pud mi tanan kay di mabangbang ang kainit uy labihan jud inita wa pud mi sarok at kumban ko na ari way mga sarok at aho di ako ikaw pero di ko ni magsilbing kaw aoy kay aron inita pa shout out ko mga classmates sa high school si Along Diloso. Hi Along, kamusta mo diha? Stay safe and healthy life. Og si Agaw Imi Anyasko. Hi Gaw Ems, naman ka diha sa Manila. Ingat-ingat. Thank you guys for watching my video and I hope nga nalingaw mo. Then see you sa akong sunod nga video. Bye!